Agaseke k'amakuru mu Karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Ibiro bya Perezida wa Angola byatangaje ko bigiye kuganira n'umutwe wa M23 kugira ngo itsinda rya Kongo Kinshasa n'irya M23 bagirane ibiganiro bitaziguye. Tina Salam uvugira Perezida wa Kongo ntiyemeje neza ibyatangajwe na Angola ku rubuga rwa X, yavuze ko ngo rigiye gukora ibikorwa bigendanye n'ubuhuza. Tina Salam yongereho ko bategereje kureba ikirwa mu ngiro ry'icyo gikorwa cy'ubuhuza bwa Angola. Ibi byatangajwe mu ruzinduko rugufi rwa Perezida wa Kongo Félix Antoine Tshisekedi i Rwanda, aho yahuye bari bonyine na mugenzi wa Angola João Lourenço. Perezida wa Angola umaze imyaka igera kuri nari umuhuza mu kibazo cya Kongo mu kwezi gushize yatangaje ko agiye guhagarika izo nshingano kugira ngo kuri imirimo yo kumuyobozi w'ubumwe bwa Afurika yatorewe. Perezida Tshisekedi yumvikanye avuga ko mu gihe cyose akiri Perezida wa Kongo Kinshasa atazigira aganira na M23, ko kuganira n'umutwe w'iterabwoba ari umurongo utukura batazigera barenga. Kutemera kuganira na M23 byahagaritse inshuro zirenze umuhate wo kugera ku masezerano mu biganiro by'i Rwanda hagati ya Kongo n'u Rwanda. Imiryango y'ibihugu byo mu karere nka EAC na SADC yombi Kongo Kinshasa ibarirwamo yasabye ko ingabo z'amahanga zitatumiwe ziva muri Kongo na leta ya Kongo ikaganira na M23. Mu matangazo y'abatandukanye umutwe wa M23 wakomeje gusaba kuganira na leta ya Kongo ku bibazo uvuga ko byaguteye kongera gufata intwaro nyuma y'uko wari waratsinzwe na 13 abari bawugize bagahungira mu Rwanda no muri Uganda. Ibiro bya Perezida wa Angola byavuze ko ibiganiro hagati ya Kongo na M23 bizabera i Rwanda mu minsi ya vuba bigamije kugera ku mahoro arambye. Niba ibyo biganiro bibaye ngo yaba ari insinzi kuri Perezida João Lourenço wa Angola umaze imyaka agerageza ubuhuza muri iki kibazo. Mu kwezi gushize Lourenço yabwiye ikinyamakuru Jeune Afrique ko yagira inama mugenzi we Tshisekedi kenshi yo kuganira na M23 nk'uburyo bwonyine bwo gukemura ikibazo mu gihe hari iby'impande zose zitavugaho rumwe, kuva kuri Loni, ubumwe bwa Afurika, ubumwe bw'Uburayi n'imiryango y'ibihugu byo mu karere bihuriza kuba nta gisubizo cya gisirikare kizaboneka ku makimbirane muri Burasirazuba bwa Kongo. Abategetsi b'u Rwanda bashinzwe gufasha M23 ibyo bakomeje guhakana ko bagiye basaba Kinshasa kuganira n'uyu mutwe w'inyeshyamba. Umutwe wa M23 wagivuga ko utarebwaga n'ibiganiro bya Rwanda n'ibya Nairobi kubera ko utatumirwagamo. Amasezerano y'agahenge yagiye yumvikanwa i Rwanda ntiyamaraga igihe atarahonyorwa, buri ruhande rugashinja urundi ko rwo rwatangije imirwano. Mu gihe M23 yakwicarana ku meza y'ibiganiro na Kinshasa bisa n'ibyatanga icyizere ko agahenge gashobora kumvikanwaho kakubahirizwa. Gusa nk'uko byagiye bigaragara mbere, kumvikana ku gahenge i Rwanda no kubahiriza imasisi cyangwa se ahandi ku rubuga rw'imirwano ngo ni ibintu byagiye bidakunda. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa mu Burundi, abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika. Banditswe amakuru aturuka mu gihugu cy'u Burundi avuga ko bakuriye inzego z'ubutasi z'iki gihugu ndetse n'abakuriye iz'u Rwanda bongeye guhura mu gihe gucubya umwuka mubi uri hagati y'ibihugu byombi. Ibitangazamakuru by'u Burundi byavuze ko kuwa mbere aribwo intasi z'ibihugu byombi zahuriye mu ntara ya Kirundo nyuma y'uko mu kwezi gushize zahuriye i Kigali mu Rwanda. Nta makuru arambuye yaba leta y'u Burundi cyangwa se y'u Rwanda bigeze batanga kuri uyu muhuro. Ikinyamakuru SOS Mireke cyo mu Burundi nta zina kivuga ko abayobozi intasi bahuye ku mpande zombi. Icyo kinyamakuru cyakora cyavuze ko nk'inama yo kuwa mbere w'iki cyumweru yatangiye mu masaha 4 za mu gitondo ikagera saa 10 za nimugoroba. Iki gitangazamakuru cyavuze ko muri iyi nama yabereye muri hoteli yitwa Royal North Hotel. Mu nyungu zaganiro harimo ijyanye no kongera gufungura imipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi. Nubwo bwose aya masaha y'ikinyamakuru cyayanditse ariko cyavuze ko uwo muhuro wabereye mu muhezo muri Mutarama umwaka ushize nibwo leta y'u Burundi yafunze imipaka nyuma yo gushinja u Rwanda kuba umuturanyi mubi. U Burundi bwafashije icyo cyemezo nyuma y'igitero bwavuze ko umutwe Red Tabara ivuga ko ufashwa n'u Rwanda wagabye ahitwa mu Gatumba mu kuza kwa 2023. U Rwanda rwahakanye kugeraho ruhura n'uyu mutwe. Umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi warushijeho kuba mubi muri Mutarama y'umwaka ushize ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye wari witabiriye irahira rya Perezida wa Kongo yatangarizaga Kinshasa ko ashyigikiye umugambi wo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Ndayishimiye yabitangaje mu gihe yari yaramaze kohereza muri Kongo ingabo zo gufasha ku rugamba FARDC mu ntambara ya M23 yaba Gitega na Kinshasa. Bavuga ko uwo mutwe ufashwa n'u Rwanda. Mu minsi yashize ubwo M23 yigaruraga imijyi ya Bukavu na Kamanyora iri hafi y'u Burundi, Ndayishimiye yumvikanye avuga ko yiteguye kujya mu ntambara n'u Rwanda, yavuga ko ngo rufite umugambi wo gutera u Burundi. Byari mbere yo gutangira koroshya imvugo, ndetse mu minsi yashize ubwo Perezida w'u Burundi yari kumwe n'abadiplomate bagari ibihugu byo mu gihugu cye yumvikanye avuga ko yifuza kugera mu biganiro n'u Rwanda mu rwego rwo kwirinda ko ibihugu byombi byajya mu ntambara. Nasimbukiye muri Kenya, abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banditswe ubushakashatsi bwashyizwe ahagaragara n'ikigo Maendeleo Insight muri Kenya bwerekana ko abakobwa bafite akazi bangana 67% bavuga ko nta mpamvu yo gushaka ngo bubake ingo kuko bumva ko atari ikintu cyihutirwa mu buzima bwabo. Ubwo bushakashatsi bwakorewe ku bagore hafi 2700 bari hagati y'imyaka 18 na 30 bugaragaza ko abanyakenyakazi benshi bafite umurimo badashaka kurongorwa kuko ari bivuga ko gushaka ari ukwibuza uburenganzira bw'ibanze bwabo. Ikinyamakuru Tuko Kadomo cyerekana ko abagore 50% babajijwe bavuze ko nubwo bashaka byaba biturutse ku gitutu cy'umuryango bakomokamo cyo kuba bahora bazwi impamvu badashaka abagabo. Kuri bango umugabo se icy'ingenzi mu buzima kuko abenshi bavuze ko bashaka kwigenga mu bukungu badashaka kuba hari ubashyiraho igitutu ngo gira gutya na gutya. Abagore mu ntara nakuru bavuze ko umugore ufite akazi nta mpamvu yo gushaka umugabo kuko ashobora kugusaba kugabana inshingano zo gutunga urugo, ariko benshi bavuga ko bahitamo kubyara bakimenya n'abana babo. Hari abandi bagore bavuga ko umugore wubatse urugo n'umugabo iyo akorera
amafaranga make ku mugabo ngo usanga mu rugo asuzuguritse ntiyubahwe, bagasanga umugore cyangwa se umukobwa ufite akazi kamutunze nta mpamvu yo gushaka umugabo. Abagore babyaye birerera abana bafite akazi bavuga ko umugore ubana n'umugabo atagira ubwigenge mu rugo, aho rero ko ibyo akora nyamara uwigize ngo bashobora kujya bashaka mu gihe bishakiye n'abashaka, kandi ko umugabo waguciye inyuma icyizere mu rugo cyose kiba cyayoyotse. Bene aba bagore babyaye batashatse abagabo bavuga ko batashobora kubana n'abagabo basaba gutunganya inshingano zo mu rugo kandi nabo bafite amaboko, ndetse ko ngo abakobwa benshi bari guhitamo kubyara badashatse banga ko bazaba abantu bategekwa mu rugo kandi nabo ari abantu bakuru. Ikindi bahuriza bavuga ko gushaka urugo bitagezweho muri Kenya nuko bagaragaza ko ubwigenge ari cyo kintu cya mbere kiryoha, kandi ko abagore bubatse baba batagira ubwigenge mu rugo bahora baha abagabo babo ibisobanuro bidashinga aho bagiye n'aho bavuye. Ntarava muri Kenya babwire ko ibinyamakuru byabo byongeye kugaruka ku mpinduka zishobora kuba muri guverinoma ya Kenya zikozwe na Perezida William Ruto. Ibinyamakuru byaramutse byandika ko Justin Muturi, umunyamabanga leta muri Minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo, n'abandi bagenzi be batatu bashobora kwirukanwa bagaha umwanya abantu bo mu ishyaka ODM ya Odinga wamaze guhuza imbaraga na Perezida William Ruto bakemeranya gusangira ubutegetsi. Bwana Justin Muturi yo kuvamo ko gushobora gutungurana kuko amaze igihe anenga Perezida Ruto ku mugaragaro ndetse akanamushinja kumushimutira umwana muri iki gihugu, kandi umugabo utaramenyekana amazina yateje ubwega ku rukiko rw'ikirenga ubwo hageraga akitwika agatabarwa atarakongoka. Ikinyamakuru Chimp Report cyo muri Uganda cyavuze ko umugabo yageze ku rukiko rw'ikirenga muri Kenya afite amadosiye menshi n'icupa rya peterole, ngo yahageze arahagarara ambika za mpapuro nyinshi hasi, arangije imeno esanse yari afite irasira umwambara cya. Urukiko rw'ikirenga muri Kenya rwavuze ko hatazwi niba uwo muntu wajyanwe kwa muganga kwitabwaho yaba yitwitse kubera ko yabuze serivisi z'ubutabera mu gihugu, ngo bizamenyekana amaze gukira. Abajijwe icyamuteye kwitwika, undi mugabo werutse kwitwika ari umunya-Uganda nawe witwikiye ku biro by'inteko ishinga amategeko yavuze ko arenganijwe n'amashyaka atuvuga mu butegetsi muri Uganda, azizwa ko mu ishyaka NM rya Perezida Museveni, ariko yatabaza asaba ubufasha muri iri shyaka akabubura, agahitamo kwitwikira ku nteko ishinga amategeko y'u Rwanda kugira ngo agaragaze akarengane. Naho mu gihugu cya Tanzania hagaragaye abantu babiri ba mbere banduye indwara y'ubushita bw'inkende ku nshuro ya mbere virusi igaragaye mu gihugu nk'uko byemejwe na Minisiteri y'Ubuzima. Bivuga ko abantu bagaragaje ibimenyetso bapimwe kandi bashyizwe mu kato barimo umushoferi w'ikamyo wari uvuye mu gihugu gituranye na Tanzania kitatangajwe ajya Dar es Salaam nk'uko iyi nkuru y'ibiro ntaramakuru by'Abafaransa bivuga. Ikigo gishinzwe ubuzima cy'umuryango wa Afurika yunze ubumwe muri raporo yacyo mu cyumweru gishize cyemeje ko abantu barenga 6,000 barwaye indwara y'ubushita bw'inkende kuva mu kwezi kwa mbere mu bihugu 22 gahitana abagera kuri 25. Virusi y'ubushita bw'inkende ishobora kwanduza abantu binyuze mu kwegerana bya hafi. Indwara ishobora kwica idafatiranwe, itera umuriro, kubabara imitsi, kandi ikarangwa n'ibiheri biza ku ruhu byuzuye amazi. Agaseke k'amakuru mu karere gapfunikira muri Uganda, abanyamakuru bakoze ba muri barandika banitswe umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'umutekano imbere mu gihugu General David Muhoozi yamaganye ikoreshwa ry'abapolisi bambaye ibintu bibapfuka mu maso bimaze kugaragara muri Uganda. Yavuze ko iyo mikorere nk'iy'amabanda amategeko ya Uganda atayemera. Ikinyamakuru Daily Monitor cyanditse ko General David Muhoozi yitabye komisiyo ishinzwe umutekano mu nteko ishinga amategeko akabazwa iby'umutwe udasanzwe w'abasirikare n'abapolisi wishe mu maso uhohotera abaturage cyane cyane abiyamamaza badashyigikiye ubutegetsi mu karere ka Kawempe North. General David Muhoozi yavuze ko umutwe wiswe JAT usanzwe wemewe mu gucunga umutekano w'abanya-Uganda, ariko kugenda bambaye bayishe mu maso ndetse banakuyeho ibiranga amazina yabo ku myenda yavuze ko ari ibintu bitemewe. Umukuru wa polisi ya Uganda Basi Byakagaba yavuze ko yicuza imikorere n'imyitwarire biyaranze abapolisi muri uko kwiyamamaza. Yavuze ko bitemewe ndetse n'amahame mpuzamahanga atabyemera. Amashyaka y'opozisiyo muri Uganda amaze iminsi yamagana ihohoterwa abarwanashyaka babo bakorerwa n'abashinzwe umutekano muri Kawempe North mu matora yo gushaka uzasimbura Depite Muhammad Seginya witabye Imana. Abadepite bagize iyi komisiyo bagaye imigirire ya polisi n'abashinzwe umutekano bamaze igihe bakubita abaturage cyane cyane abarwanashyaka b'ishyaka rya NUP, nk'uko bigaragara mu mashusho yagiye ku mbuga nkoranyambaga ko abarwanashyaka b'iri shyaka bakubiswe. Muri uko kwiyamamaza byabaye ngombwa ko Perezida Museveni ubwe ajya muri Kawempe North kwamamaza umukandida w'ishyaka NRM, asaba abaturage kumutora niba bashaka ko ibibazo byabo bizakemuka. Nubwo abashinzwe umutekano mu gisirikare n'igipolisi bari gusaba kutijanika muri politiki bahohotera abaturage, umuyobozi wa diviziyo ya 4 mu ngabo za Uganda UPDF Major General Felix Busizori yasabye abasirikare ba UPDF kugendera kuri politiki mu gihe igihugu cyitegura amatora umwaka utaha. General Busizori yavuze ko nubwo umwuka wa politiki washyuha gute abasirikare badakwiye kugaragara mu bikorwa bya politiki kuko bashinzwe umutekano w'abanya-Uganda bose badakwiye gufata uruhande. Atuko inkende wurira cyane niko urushaho kugaragaza ubuzutu bwayo.